Odgovornost za jednaku zastupljenost političkih stranaka u izbornoj kampanji ležaće na medijima. Novo formirano privremeno nadzorno telo izdalo je smernice. Šta je u njima novo? Kako reaguju stranke, a kako mediji? I primećuje li se otvorenost nacionalnih frekvencija ka drugačijim mišljenjima? Par meseci pred izbore. Od Happy-a, Prve i Pinka do Reč na reč. Žana Bulajić. Smernice postoje, ali je veće pitanje da li će one biti primenjene. Privremeno nadzorno telo za praćenje medija pozvalo je medije da pravično, uravnoteženo i nepristrasno prate političke aktere na našoj sceni. Na medijskoj sceni u kojoj vladajuća većina pod kontrolom ima sve nacionalne emitere, gde u emisijama uglavnom nema druge strane, gde možete da vidite samo hvalospeve državnim funkcionerima, ali ne i kritičko mišljenje. Mediji treba i pre raspisivanja izbora i posle raspisivanja da omoguće permanentnu javnu debatu o svim važnim društvenim pitanjima, kao i da omoguće objavljivanje različitih kritičkih mišljenja. To se odnosi na sve medije koje imaju informativne programe, emisije i sadržaje. Posebnu obavezu za organizovanje stalne rasprave o važnim društvenim pitanjima imaju javni medijski servisi RTS i RTV. Njihova je obaveza da omoguće da se čuju različita mišljenja, pa i ona kritička, i da se organizuje dijalog i sučeljavanje predstavnika različitih političkih organizacija, organizacija civilnog sektora i kompletnih građana. Pri čemu, u periodu kada su raspisani izbori ne mogu da važe kriterijumi i reciprociteta, već aktuelnosti i konkretnog angažmana. Uređivački timovi javnih servisa trebalo bi da rade nezavisno i autonomno, što zakon propisuje i garantuje. Ono na šta medije podsjeća privremeno telo ovim smernicama već postoji u zakonima. Problem je što se ti zakoni ne poštuju. Zakoni u principu i nisu toliko loši. Sada mi ne bi bili osnovani da je sve u redu. Takav stav imamo i prema onom drugom delu nadzornog tela koje čine članovi REM-a i mi smo njima jasno stavili do znanja da nešto nije u redu. Inače ne bi se sporazum između vlasti i opozicije oformilo naše telo. Sada, mi ne želimo da targetiramo niti jednog političkog lidera, niti jednu medijsku kuću. Za nas su svi isti i mi imamo istu polaznu osnovu. A polazna osnova predstavnika opozicije je takva da oni na prste jedne ruke mogu da izbroje kada su gostovali recimo na RTS-u. Mi nemamo emisije u kojima možemo 1 na 1, u kojima imamo vremena da govorimo o važnim temama, nego se sve to pretvara u takmičenje ili u brzom govorenju, gde onda građani gube koncentraciju, ili govor u glas ili horsko pevanje, gde građani posle 2 minuta moraju da okrenu programa ako žele da sačuvaju mentalno zdravlje. Dakle, te vrste emisija su ukrasne, one nisu one emisije koje bi trebalo da pruže građanima informaciju. Informacije kao što su recimo velike afere vlasti, Krušik, Jutka, Jovanjica nisu videli gledaoci u udarnim terminima javnog servisa, već na istraživačkim portalima ili pojedinim kablovskim televizijama, pa su ih neki na to podsjetili ispisujući te teme na zidovima zgrade u Takovskoj. Ovo je nešto što iskreno rečeno neće puno pomoći, a može mnogo da odmogne. I sa druge strane mislim da je već sada imamo onu situaciju na koju je Birodi ukazivao, to jeste da ćemo mi ovdje imati 3 tela koje će pratiti monitoring medija, da mi u stvari ćemo imati jednu hiperprodukciju tela, a da nećemo imati kažnjivost, odnosno sankcionisanje onih koji krše zakone i pravilnike. A posao privremenog nadzornog tela je da nadzire i prati, ali ne i da kažnjava. Mi ne možemo da izreknemo mere. Mi kao telo, nadzorno telo, ne možemo da izreknemo mere. Ono što mi možemo, da konstatujemo da neka televizija, odnosno da neka medijska kuća nije uradila u skladu sa zakonom i da nije radila u skladu sa medijskom etikom. To je naš zadatak i time su naše mogućnosti ograničene. To je samo jedna šminka koja je potrebna ovom režimu da pokaže Briselu i drugima koji zameraju medijski mrak da evo nešto se menja. Ne menja se ništa. Menja se samo pokušaj da se to izigra, da se prikaže drugčijim nego što jeste. Nikakve smernice ne mogu biti jače od zakona, a pogotovo Ustava. U kome se jasno navodi da je javni servis dužan da građane informiše pravovremeno i istinito i da na vreme ukazuje građanima na ono što je od životnog značaja. O kritičkom tonu javnog servisa možda najbolje govori prošlogodišnji podatak da je programu RTS-a predsjednik države za mesec i po dana dobio 2 sata i 9 minuta prostora, a da je kritikovan čitavih 13 sekundi. Glavni pobednici, odnosno oni koji su imali najviše koristi od pregovora su Vučić, zato što će ponovo imati puno pozitivnog vremena koje neće biti izmonitorisano, jer ovdje nemamo nigde preporuku, odnosno priču o merenju
odnosno monitoringu medija, gde se uključuje i vreme i tonalitet, ono na čemu insistira ODIR, i sa druge strane imat ćemo REM koji neće raditi svoj posao, odnosno članove savjeta REM-a koji će imati dva posla, za ta dva posla biti plaćena, a neće imati nikakvu odgovornost. Da odgovornosti nema i da vlasnici emiteri nehaju za postojeće propise možda najbolje pokazuje nedavni primjer blokada zbog usvajanja spornih zakona o referendumu i eksproprijaciji. Tada su vanredni programi nekih nacionalnih emitera bili pristrasni, neomogućavajući gledaocima da stvore realnu sliku onoga što se dešavalo na ulicama. Žana Bulajić, Newsmax Adria.